stranke ideje narodnjaštva prije 100 godina nepogrešivo su znali da su Srbi po naciji, Crnogorci po državi, da govore srpskim jezikom, da im je Srpska pravoslavna crkva i mitropolija Crnogorska stup države i svetinja i da im je Lovćen i Njegoševa kapela nepogrešivi orijentir. Oni su imali samo jednu brigu, kako da Crnu Goru približe Evropi. Danas, oni bi za jedne bili izdajnici Crne Gore, a za druge nacionalna manjina. Vidjeli bi podijeljenu Crna Gora dalja od Evrope nego što je tada bila. Ali vidjeli bi, dragi narodnjaci, da narodnjačka ideja još živi, da je uhvatila jak korijen i da odolijeva svim olujama. I bili bi ponosni na nas kao što smo mi ponosni na njih. Jer mi idemo istim putem. Mirimo braću i rušimo granice među njima. Čuvamo tradiciju. Mi, narodnjaci, smo glas tradicije i glas Evrope u Crnoj Gori. Mi smo glas naroda. I zato, 29. marta, saberimo se oko narodnjačke koalicije i oko broja 4. Živjeli narodnjaci! Malo često je vodi reka,